Poštovan dan, dragi gledatelji, dobrodošli u prvi video novog serijala na kanalu Bizarni balkanski celebrity. Zašto bizarni balkanski celebrity? Pa jednostavno ovaj divni dio europskog kontinenta ima previše specijalaca na jednome mjestu. Nešto ko Indija čistih ljudi po metru kvadratnom. Odnosno, kontenta ima, na guzicu izlazi. Isto tako bizarni je pa Jojo referenca i zato sam napisao doslovno celebrity, pa da bude u duhu ovog serijala. Retardirano! S kim drugim da započne ovaj divni serijal nego s direktnim potomkom Skenderbega, ili barem on tako tvrdi. Dr. Miroljub Petrović. Iz nekog razloga dok stvaram ovu skriptu i u isto vrijeme razmišljam o nekim drugim glavama koje bi mogli biti u idućim videima, sve sami doktori jebote, doktor ovaj, doktor onaj. I ja se onda čudim što ljudi ne vjeruju u znanost. I svaki dan stvaraju nove teorije o zemlji kao ravnoj ploči ili kako su vanzemaljci sagradili piramide. Au, piramide. Izgleda da stvarno ima kontenta na bacanje. Dr. Miroljub Petrović, poznatiji kao Miroljub Petrović, kako veli hrvatska Wikipedija. Miroljub Petrović, srpski je pseudoznanstvenik, publicist, youtuber i teotičar urote. Glupane, stvarno vjeruješ Wikipediji? Znaš da tamo svaka budala može napisati što god hoće. Aj legendo, napiši da sam ja Ante, mračna lisica, novi kandidat za papu nakon što umre ovaj rođa. Platite veliki macchiato. Naravno, niko od nas ga ni ne poznaje pod tim nekim stručnim terminima kao pseudoznanstvenik, teotičar urote, publicist. Već ga svi realno poznajemo po njegovim idejama, gostovanjima, raznim podcastima i ono najslađe, šećer, njegovim izjavama. Dva telefona, jedan kad je posao, drugi kad je ona. Zašto? Ja sam sigurno da taj što je pisao tekst, što peva tu pesmu, da je to neki porodičan čovjek. Popne se onda zgradu od 20 pratova, hoće skači budalo. Sad ću da skočim. Alo, dođi vamo ti sa snajperom, skini onu budalu tamo, brate. Če se ubiješ, hoću, evo sad ćemo mi da ti olakšava. Sad ću ja, pa nemoj da skačeš, pa ne. Jedna od najvažnijih stvari u životu je da imate dobar auto, preporučuje se neka Bembara, neki Audio, može i neki Nissan. Ali je jako važno u životu da imate dobar biceps. Ideš pod mač, bato. Pod mač. Ne smijem da namigujem devojci, brate, na ulici 39 udaraca biče. Prijatelju, nije tebi vreme da se ženiš. Tebi je vreme da se lečiš. Razumeš? Ovdje se radim bi rekao, ali pozivao publiku ovako. Što radiš, Eko? Što radiš? Pa kaže, moram da izdržavam decu, nemoj da jedu. Pa sam napravio kiosk da prodajem pljeskavice. Ukršćite stojke pa će sve što da ti radi. Moram li ja ovdje uopće išta komentirat? Nevjerovatno. Van tog što je dotični gospodin vrhunski life coach, sorry, ne znam naziv na hrvatskome za to, ekspert gradnje, poljoprivrednik, liječnik, znanstvenik, ma čovjek je sve. Doktor. Dobro da se ne zove Milanče jebot. Naime, Miroljub je definitivno svojim radom, osobnosti i djelom upečatljiva persona. I realno, niko od nas ga baš i ne gleda ko nekog ozbiljnog doktora, više ko na nekog stand-up komičara. Pogotovo kad krenu imitacije drugih. Se žena porodi i odmah ovi, daj da vakcinišemo dete, daj. Miloše, čujem glasove, Miloše. Kaže, odjednom počne da mi leti ćebe u sobi, kaže ovako. On se smrzne, brate, od straha. Kaže, odjednom ulazi njih 20 crne osobe, ne vidim lice, i krenu da me čereče, da me razlače. I ono, Isuse Hriste, spominja našu. Miroljub Petrović, ja ustanem. A, Miroljube, ti si također muškarac. Rekao, nisam. Molim? Rekao, nisam. I sad odmah znam koje će sljedeće pitanje da bude. Pa kako nisi kad imaš sve petice? Rekao, imao sam 4 iz vladanja na kraju 7. razreda. A je on otvorila oči, bato ovako. Imao si 4. Kod mene nećeš moći da praviš probleme. Miroljube, tećeš za novu godinu. Čovjek je doslovno Goran Vinčić na kvadrat. Dobro, ipak, Miroljub je atletske građe, što se i ne bi moglo reći za Gogija koji stuče za jedan dan ono što Miroljub popase za 3. Točno ne mogu zamisliti konverzaciju između ova dva velikana. Dakle, imaš Miroljuba koji je onako promovira zdrav život, vegetarijanstvo, viteštvo, pokretanje svog biznisa, čak i do tolike mire da imaš osjećaj ko da je opsjednut. Dok s druge strane imaš pa Slavonca, sve jasno. Da mu dugme na košulji samo što nije puklo,
da pije kafu. Ali dobro, definitivno zanimljiv karakter i nema šanse da se ozbiljno posveti na analizi njegovog života ili tako nešto za ovakav neki random video. Mislim da bi mi to baš, izvrigalo mozak. Onako ko kad spužva Bob okriće one pljeskavice, tako i moj mozak, rastopi se. Sad, glavno pitanje ovog videa je li vi podržavate ovog čovjeka? I ako da, što vam je najdraže ili najgore vezano uz njega? Također bacite like i subscribe kako bi mi video ušao u rekomende drugim ljudima. Hvala. Miroljub, osim svih tih silnih uspjeha, ima i par, pa ne baš uspjeha. Dakle, drame. S kim bi čovjek od 60 i kusur godina bija u jebenoj drami? Znači, ne mogu vjerovat. Pa naravno, s ministrom YouTube-a. Stvarno ne mogu vjerovat. Nisam ni zna za ovo do sad. Stvarno su njih dvojica imali kao beef. Iskreno, ne znam što me iznenađuje više ovdje. Ne mogu više stvar. Ajde, čao. I zar niste zaključili da je vaš brat bio demonizovan i da je u prisustvu zdravog i pobožnog i duhovnog čoveka demoni nisu imali pristup? Rekao, profesorice, ja radim.